Asam itu hampir. Lo, siapa yang wan ni? Nah, wan belah dia. Apa? Nah, wan yang kusum enaknya. Kutis kok, lepas kembali tendam. Jenis korban bilak deh. Ya, langsung kan untuk mau ya. Yang saya ngaruh kontak diri. Oh ya, ya, nilai aja. Gom na nga, gom. Unsang upat may maninayin na. Dia memang biok kami buburam deh kemangan. Sa teman cuma ka korban eh. Dia kami ngata naik keren su. Kalau macet, kum gado gawai arlian seperti. Ni ano pa yung kore nga at may nga sutan na siyo dong eh. Ayo di mah. Deh ngat kami ngata tang sebernyam deh ngalak sukunuri ke kumnet mah. Jim may penjam tan na yun eh. Kuat kay. Penimo nga barang ba? Itu mah ngapa ngomong kami. Buat nga mo. Iwan hang may nga ay tar. Yun lang ngabjar may. Tang magumno eh. Pun buat kembali mama kami. Dok Lokman. No. Jim dang kum kata dong may slayo li. Kencet agad yang kut na kaman me. Itu semua ngapa nak iit belat kami ya. Nula yu balik. Kaman ni kerwat sebis tu me. Kadiang kemon ya me te. Apa me lak itu? Mana sudah kum dah? Kabang adang iit ya. Kadang iit. Kabang adang kerok kadang lerok. Cepet. Kapat dom renata. Dah ngapain nga kedur me li? Ba't ito galak me? Nga menlajak me te me. Arlanat kadang he kedur me te me. Daar lenor ro. Lekom nama, abad itu. Kita ada kasyang me. Sino li nga ngalak pun bore me? Kita ada lak biang ni dia. Dia lik nak. Lepuh yang sebet deh yo sak tan dong ban nga sama. Kaya me ya. Hai tengok. Hello. Oi. Sa persang atau ba nga man ni? Lain ngajar temen me sabu gumno atan. Oh, mata.